j'ai mesuré les biens ouais diwan avant gros sur le premier qui nanti on est plus garni avec mais ouais cause à brisonner quand arrive avec avant gros hier avec oh je comprends rien c'est pas le même breton Realisme splendres mais ben gauche et douce il est gombrelé le même breton quoi ni en arvor on est au cas à Bartolodet quand tu à pesquetérien béginérien Bartolodet il voit quelqu'un stable là qui veut dire que va ramia c'est la moitié que choubras petit que choubian mais en du dans un remesra de neilrum de guilé de memes micher quoi memes bues très bras c'est quoi ça en arvor il y a un béginier d'affaires la pesquetère Bartolodet moi il sort bazar là comme des paysans béginaires la gente da rue de Bartolodet Dinian arvor naman da rue de michero et sevelties da rue de nevel va ramia c'est casa a Micherio di Saint-Vel et nervues a meret restol a gandrei vescolet Bascovacovi a meret pagave ner martolo da simesi e vel jus o a casa sordeo e do que disum davant un out de Mira Gargan, Mira Fondati. Hag Helen da Eulo Boiset de Toulon pe Bizar pe Hal do que disum da la cada Huefken tenet a chouef agie tehet de Zabrizoneg hag Andrei so Barcelona de Zandanevelo hoas a Frankis va wes hag goas a zo ben a fin de seizet hag vont da vervel emañ hag I a de endro d'ar ger ben a fin hag te endro e bues an tamegis vaz hag e change pes a bues e deus bet penans e deus Klasket tehet kuit deus ar vuez e doa, kuit da veva vel e zut, évidemment. A ben a fin e n'az an endro d'ar ger, e teo da gao frankiz a la var edo ben a fin, e ket bet airus e de goaz. Hag bremañ pa vero in tanvez e vero airus. A ne gavet er ger a pelgon zo seni, kaout ar adei vel a var e de marvet e goaz, ne ket marvet. Seizet eo an anter, hag e ranko d'an ar ger, hag e ranko ibez a sklave vorez ganta a dare. An a vezet unan e plougern e mosse eo a spontus e bues, ranko bevag ad er goaz oa droug ganti, hag eo a red dei me mestrao ber a dro, hag eo a spontus e bues et eo a pokez maouez e ben a fin. Pa d'ar verj e tre brest hag pleneo pe preniogan e deus gred e buez en dro a da houde vo kwasor oas. Un train a marduz o c'henegao de tigar l'an dernier zo giste bas le train sifflera trois fois fred zin e man gari Cooper da poense e tistag ar ger e komz rezoneg hag a dour eo bet ar ger kenta en deus lavaret or map e garek dour ar ger kenta brezoneg en deus lavaret da houlen dour hag e ruli an air e vos e dour Teus la ket ar ger se bars an e bihan a houlen dour er ban e dour ar eo adet hag e deus gelet man dreist ar vez ben a fin hag ar zamm a oa var esperet ben bars an e diveza just avala er an anno deus ini Jacques Rio ie penans eo geoten ar verez Mona eo pe an a tregidi an ini a zo deus paris hag en em dol e bars ar poulp gad ar vez hag vraiment en dan evel em eus skrivet bleunioù ar ger pa oan eno ma kemer c'hoar blas hag e oan em eus tra laouen avalac'h aoun emo bet avant ma ket c'hoant man aoun glen e ganin hag da houde ba mamma de Hervé Charmis a velet ar hanon te gad ar c'harboutin deus plougerdi bet eg berez da houde an train mardu bet e Castellin da houde ar c'harboutin bet eg kervat a da zul da noz e chomet da loja e Brest e c'hoar e doa a chomet ar varaken e Brest hag aoun e kerlaz e gwa leun a vleunioù brao gwez brao kenan hag ger va zut da doa savet kes e Valentin Neves en de beblavechou a hau, jo kemet le gumach en dro d'an ti, vechus a raba kol douar, ga bleunioù. A pon e gavet ger blavez var lek, leun a vleunioù dir hag an ti. La mam, evit, doa komprenet e oan stag ouz aoun an ti, ouz an dud a renerien, oa evel tad a mam deom, rener hag a renerez e vaouez.
avoir belta da mam din va mam met comprene de vi dige merdin en droer gear e war hela ka bleniu hag ezo a camelia e vez en camelia e kreis hag dizé wa lila hag yo rodo dan drong aftin le na bleniu da tene da carottes hag pu se da dio pelo hag ya en dige mer brau an da zo var un de zia hag sti ja vraiment yo ar merhet zo savetei a brezonen. Le bébé à côté. Ja.